Imana kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi tariki 15 Mata umwaka w'ibihumbi 2026, tukaba turi ku munsi w'105 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi barirwa kuri 260 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje, nge banyita MC Derrick, nkambazaniye bimwe mu byiriwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Ku buhanga bw'ibyuma tukaba turi kumwe na Eri Iradi. Uyu munsi munyemerere twinjirire ku kinyamakuru Imvaho Nshya, aho ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yageze i Brazzaville muri Repubulika ya Congo, aho yitabiriye umuhango wo kurahira kwa Perezida Denis Sassou Nguesso uherutse kongera gutorerwa muri manda ya gatanu. Akimara kugera ku kibuga cy'indege, Perezida Paul Kagame yakiriwe na Minisitiri w'Intebe wa Congo, bigaragaza umubano mwiza wa diplomasi uri hagati y'ibihugu byombi. Biteganyijwe ko i Brazzaville Paul Kagame azaba yifatanyije n'abandi bakuru b'ibihugu bya Afurika mu muhango w'irahira rya Perezida Denis Sassou Nguesso uherutse kongera gutorerwa kuyobora Repubulika ya Congo muri manda ya gatatu. Tukiri ku kinyamakuru Imvaho Nshya kandi turabona ko Perezida Paul Kagame yatorewe kuba umuyobozi mukuru wa Kaminuza nkuru ya Gisirikare. Kaminuza nshya ya Gisirikare y'u Rwanda yamaze kwemeza ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari buzaba umuyobozi w'ikirenga wayo. Iyi kaminuza nshya yashyizweho n'itegeko ryatowe mu 2026 ryatangajwe mu igazeti ya leta kuwa 10 Mata, ihuriza hamwe amashuri n'ibigo bitandukanye bya gisirikare n'umutekano. Iyi kaminuza yitezweho guhindura uburyo u Rwanda rwitegura guhangana n'ibibazo by'umutekano bigenda bihindagurika. Izibanda cyane ku kongera imbaraga imyitozo n'amahugurwa, ubushakashatsi ndetse no guteza imbere ubutwererane mpuzamahanga mu burezi bwa gisirikare. Ni ishuri rizaba rifite inshingano zo guhugura abasirikare, abakozi b'inzego z'umutekano, abayobozi bakuru mu nzego za leta n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Munyemerere tunyarukire ku kinyamakuru Igihe, aho uturere twa Bugesera na Rusizi twashyizwe mu kato ko gucuruza ingurube. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB cyashyize mu kato uturere twa Bugesera na Rusizi mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ingurube zijya mu bindi bice kubera indwara ya muryamo yagaragaye muri utwo turere. Ingendo z'amatungo zabaye zihagaritswe kugira ngo ibanze irwanywe. Ni icyemezo cyatangajwe kuwa 10 Mata 2026 nyuma y'uko iyi ndwara ya muryamo yari imaze kwica ingurube 61 zirimo 7 zo mu karere ka Bugesera ndetse na 54 zo mu karere ka Rusizi. Tukiri kuri iki kinyamakuru kandi turasimbukira mu karere ka Rwamagana, aho umusore na se batawe muri yombi bakekwaho kwica umuntu. Umusore w'imyaka 24 hamwe na se umubyara wo mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe batawe muri yombi n'inzego z'umutekano bakekwaho kwica umugabo w'imyaka 50. Ibi byabereye mu kagari ka Nyamirama mu mudugudu wa Bigarama mu murenge wa Fumbwe mu ijoro ryo kuwa 13 rishyira kuwa 14 Mata umwaka w'ibihumbi 2026. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Fumbwe Muhigirwa David yatangarije ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko byose byaturutse ku mukobwa uri kumwe n'uwo musore mu masaha y'ijoro, nyakwigendera akaba yari se wabo w'uwo mukobwa. Ati yabonye bari kumwe aza kwirukana uwo mukobwa ngo atahe, uwo musore yanze kumurekura atongana na nyakwigendera, nyuma basa naho barwanye. Wa musore wari ufite icupa yararizamuye kuko yari yanarizanyemo inzoga, hari kumukubita ku mutsi w'ijosi arawupfumura. Mu gihe bakirwana, se w'umuhungu nawe yaraje akubita inkoni nyakwigendera birangira apfuye.
Gitifu Muhigirwa yakomeje avuga ko abantu bahise bahurura umusore na se bariruka barahunga, nyuma y'amasaha make baza gufatwa bashyikirizwa inzego z'umutekano, aho kuri ubu zatangiye gukora iperereza kugira ngo baryozwe ibyaha bakoze. Amakuru yacu munyemerere y'uyu munsi atwambutse n'ubundi atwerekeze mu karere ka Karongi, aho umusore akurikiranyweho kwica umuvandimwe we bapfa inkuracyobo ya nyina ukiri muzima. Umugabo Pacifique ho mu karere ka Karongi yatawe muri yombi hakekwaho icyaha cyo kwica mukuru we Ntirenganya Kariste w'imyaka 46 nyuma yo kutumvikana kuzahabwa inkuracyobo yo gushyingura nyina umunsi azaba yapfuye. Inkuracyobo ni impano ihabwa umuntu washyinguye. Iyo mpano ishobora kuba isambu cyangwa ikaba ari itungo. Ibi byabereye mu mudugudu wa Gakomeye, akagari ka Bubazi, umurenge wa Rubengera, ku wa 13 Mata umwaka w'ibihumbi 2026. Saa 9 z'amanywa nibwo hamenyekanye amakuru ko Ntirenganya Kariste yitabye Imana, akaba yaraguye ku kigo nderabuzima cya Bubazi atarinjizwa mu mbangukiragutabara y'ibitaro bya Kibuye yarije kumutwara. Mu gukurikirana aya makuru byaje kumenyekana ko urupfu rwe rwaturutse ku muhini yakubiswe mu mutwe. Ibi byose byatangiye ubwo abavandimwe batatu ari bo Bihezande Jean Pierre w'imyaka 44 na Ntirenganya Kariste w'imyaka 46 na Niyomugabo Pacifique ugize imyaka 42 akiba iwabo kuko atari yashaka umugore. Bari bavuye kunywa inzoga, bageze iwabo batongana bananiwe kumvikana kuzahabwa inkuracyobo yo gushyingura nyina utari wapfa mu gihe azaba yapfuye, baheraho bararwana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera Ayabagabo Faustin yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko ayo makuru y'uko barwanye bapfa imitungo y'ababyeyi babo bayahawe n'umuturanyi kuko urugomo rwari rwabereye mu muryango. Ati Niyomugabo Pacifique afungiye kuri sitasiyo ya Bwishyura akekwaho kwica mukuru we mu gihe Bihezande we agishakishwa kuko yahise atoroka. Amakuru yacu y'uyu munsi tariki ya 15 Mata 2026. Nshuti bakunzi mudahwema kudukurikira, munyemerere atwambutse atwerekeze ku nkuru twabagejejeho ku munsi w'ejo y'uko Eric Semuhungu ari mu maboko ya RIB. Gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato biri mu byaha bitatu Eric Semuhungu akurikiranyweho. Dosiye ya Eric Semuhungu uherutse gutabwa muri yombi yagejejwe mu bushinjacyaha ku wa 14 Mata 2026, aho akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko ubu Eric Semuhungu yarezwe n'ab'igitsina gabo barenze umwe. Ati barenze umwe, iperereza riracyakomeje, urutonde rushobora kwiyongera. Kugeza ubu abareze n'ab'igitsina gabo gusa. Semuhungu watawe muri yombi tariki ya 9 Mata 2026 akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, ndetse n'icyo gusebanya. Dr Murangira Bitieri yahamije ko dosiye ya Semuhungu yamaze kugezwa mu bushinjacyaha. Icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato giteganywa n'ingingo y'134 y'itegeko nimero 68 akanyerezo 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange.
uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 ariko itarenze miliyoni 2. Icyaha cyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa giteganywa n'ingingo ya 34 y'itegeko ryerekeranye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitari hejuru y'imyaka 5 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 ariko itarenze miliyoni 3. Icyaha cyo gukangisha gusebanya giteganywa n'ingingo y'129 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300. Inshuti bakunzi mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye, reka dusoreze kuri iyi nkuru aho umugabo w'umuhinde w'imyaka 52 yashinjijwe gushaka gufata ku ngufu umugore wari umwicaye iruhande mu ndege. Rwari urugendo rwavaga muri Singapore rwerekeza muri Australia. Byatangajwe na polisi yo muri Australia yagaragaje ko uwo mugore yahise abwira abashinzwe serivisi zo mu ndege bamuhindurira umwanya ndetse uwo mugabo abafungiwe aho yari yicaye. Kanizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko kuri mwebwe mwese mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.